Ka anti-narcotic task force jang kibor pulit ka Ri Bhoi District haka janmiet ka arpsau terik risau arjar pulai kalapan absirip bernihat hadin ke jinyo jingtem bahwa ubriu ubalatip kerteng kumu Alpanush marang udan halenti rengkat udroks na Nagaland sa Shillong lengba ke celak Assam. Hakani ke jingpen up ki pulit ke layok banbat ya kawi ke kali turis ke pedon yo registration number ML not san Q not R san lai bat kem yo te ubriu haka por san beji ai. Uni ubriu di nongsong snong kaharu pukni dangar kathai mosen ram East Castle District. Hadien balakhan ra lalap pratelik senduk sabon ki bala tap drok seroin ubasong dor sausan lak rengkat nruteli ki mobile phone. Yau ni ubriu lap pengat hi kendon NPDS Act bat ke jingtoket kadang ya sekaman. Kongret. Kino. We have a check up and I not say Atiar. Ya, Kila benet lasyam tu yoro. Sele you dengan Islam kendian. Islam kendian. Ti tak kadau kolong kepokong san ban pat ya kapor. Kalau ke badan kamban letas ya ke kemis wa bendap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung ken yo kecing em ka bakai ka bakya bat Islam. Dor jong kapor. HIV control. Patas HIV ya lade haka bor ba pile check up ning bang haba armet.